Hello loite ho tunihin Rashmika mandana kitinu hin khotusim love story chile ipiti dinga min national crush dia anamin voham ti ho hi tunihin chomcha anasai khom kitaw hite Rashmika hi 5 April 1996 kum Viraspet Kodagu district Karnataka a anapenge Amelhoi ko hi mi libo hiwin Rashmika noya naw numay khatna nain Anu minchu suman housewife ahi in apa minchu madan mandana businessman ahi Amanu hin Cork Public School ahin chaizo hin MS Ramia College of Arts Science and Commerce kiti ahin Psychology Journalism chile English Literature kiti ho hi anachi PA Rashmika in asain achun Kanyaw laya ko nin film vet ti ho hi kalung analu nin chule TV masanga lam ti ho hi kanabol thayin katha ananumin lekha kasimpumin school le college function ho a modeling fashion show za nin kanal zawji a hicha ko na hin advertise bol na dingin offer iza nam khat na hungin 2014 kum clean and clear face competition achan pan analai na hi le lol hin na sangta ananai na hi Hichizaw hin Clean and Clear Company brand ambassador anahitai Rashmika newspaper hole magazine na alim ahong kita ado akon Canada director Rishabh Sethi kitipahin Canada film thodingin offer ana PA Audition na bolzo wachun selection anamu in 2016 kumachun Kirik party kiti film hi anathoin Hichi film atho overhin crore li anasulun ovin box office 50 crore hi analo da ovin chule hichi film hi super hit anahi in thanga lang cinema hall anakikami hiti chun Canada film industry Rashmika in 2016 kumachun best debut award jong anamui nahi hichi film atho nawa herpa Rashmika Sethi kitepa tohin Rashmika kilungsi na umeti hi social media ana viral Amani hi engage yang anuki bol hanin ahi wangin amani hi ipiti dinga ki cheng lo hamti azi hi tu chanin he na hinai pui social media khana ki sain achun Rashmi lungelin amajinai dinga hi le akerial ki chaiding zia hi akiti 2017 kumachun Anjani Putra chule 2018 kumachun chalo Hichi film te niya tho hin lol hin na ananay be si loji achun amanu hin a film kerel ki chaiding anaki hi sa atai actor khat kerel hitia hi flop machi jinga hi le boina sangta hi in 2018 kumama achun Vijay Devrakonda to Gita Govindam kiti film anatho honin amani chan hi mi atam zon ahin vetnomin ahin ngai sang hle jing tan hi le Amani film tho hi India gamsung pumpi in min anavet nom thei hle jingtai hichi film ko na hin Rashmika diman hi ahung sang hle jingin chule Gita Govindam kiti film ko na hin ewa tampi zong anakisane 2017 kum Bangalore Time magazine chun photoshoot ana bole na hi le hichi ko na chun mi atam zo hin Karnataka Krustin ana hetawe 2019 kumachun Canada film industry konin film khat anaki release in hichizong chu hit anachi in hichikum mama achun Telugu film Der Comrade kiti hi anaki release in box office flop manachi kinin ahi wangin YouTube ma Hindi dubbing akibola konin 360 million view amu in hichi ako na hi theu chu hi le Rashmika fans ya tammo mong tai ti hi South Indian film actor superstar Mahesh Babu to jong anatho honin blockbuster ahikinin chule Allu Arjun to Puspa film atho hon hi super hit anachi kitai Rashmika kitinu hi Tollywood film industry adinga demand umta khatchu ahitan amanu hi social media Twitter Facebook chule Insta ho hin active ahijingin Rashmika hi smiling queen tin jong akihe nahi nui tha dan chu kisaile in kutiaw ikhusung miu iveng sung miu chule iloi ipai tiawin ha sat na hintu pha no le hichi ho chu a hai theina ding owa chule alunggelo ki hial theina dinga ga anui sa ati ho he hi in midang imuti ngole nui siu siu hitin a hi wangin mi khanin pona ta a serious ta thu khat na hin saiting le inui nui jeng owa hele to phiang awaya walna ding din muna jong ki thei a hi ti hi an hai po hi te
Rashmika hi Amelhoi le acting a thip ji bawa hi chan hi a hin pha hi po in ama hin fans ho to akika ova me siu siawa hin kho mana chule fans ho jong za ta ki ngai luta amo ki ka ki ngai lut na a sa ja jong hi ti thai a hi nui kiti hin tha anei mo mongin a hi wangin nui poma thu si sei kiti ho wang hi bolpo hi te business a hi lo le interview ho a lol hingi tia hi le nui ikithim chu angai ta na hi Rashmika le Devrakonda ngai sang zo si le kilom sa zo si in comment section a ana sei kinutin anaji kinu hite mi atam zo in asai na a Rashmika in akilop pi pen pa chu Vijay Devrakonda a hi akitin Vijay Devrakonda kitipa hi 9 May 1989 Hyderabad Andhra Pradesh anapengin Vijay pa minchu Govardhan Rao a hi in anu minchu Madhavi a hi ama pa hi class 10 chan boarding school ana umin lekhasim le kichip ti ho bau hi ana GPA chuzovin Bachelor of Commerce ana simin ama pa hi lekhalang alunglu lo ji achun college yong achi tabang achi lo tabang ana hi hichun apa in Vijay ko ma college na chi hi aphat chom lo dinga hi le ipiti dinga sumna su mangham Vijay na hindon bunin hitya ina ko hi phamona sa li jengole USA New York nga acting class adingin admission ni bol pi uvinti na seitai Vijay apa in lungyal na itain a hindon butkinin Vijay ven gelin na pa kay kalosan hi USA New York lang chan gaya kahin sa thading ti chu thilham sakhat na hi in na lungyal chu aphamoy kati a hipoi chisang chun Hyderabad na hin acting class khat zo in admission bol hite hiti chu hung kizo pending a hi atitai Vijay jang apa thu sei chu anu min admission chu bol taw wina hi hichi ako na chun ama pa jong hi mun iza nam khana theater hon a chi in pan ala pantai family background na film tho lo hi a ha hle jing wangin Vijay hi tom ngai te in anapangi 2011 kumachun ama adinga film masapen novela kiti hi anatho in analol hingle azingin a hi wangin Vijay kiti hi koi hi hamti hi koi mana na hapoi hichi film atho zo kumli sungin film offer akoma khacha hungpon hichilai ta ahin in bahara pi na ding sumjong ananai pove a hi wangin acting lampang ahin tom ngai ta in Vijay hi anapangjing nai hichi ho je hin ama pa hin acting ball hinga na to odang hola sumlo ding hitam ti jong hi lunggel ananain a hi wangin wangphat chakhanin 2015 kumachun supporting actor role lading in offer anamu in chuzawin Arjun Reddy kiti hi ama dinga turning point khatchu ana hitai aban banin ahung machal jingin Gita Govindam dear comrade kiti hole adang dang anatho ho chu mi tampi hin ahin ngai sang hle jingin anavet nom hle jing taw wina hi tu le tua ai ho ni he jing bang ovin Rashmika le Vijay hi akilung sin hune tunya Rashmika le Vijay Devrakonda hin kho biography chamcha isei ho chu hichan hin akichai tai isei sungova sei hil sei wal sei thinglal a uma hi le kingai dam tu cheu hitin hiti ho tabang hi ingai num uwa hi le like subscribe share anabolo hitin aban video ting anakimuto kitaw hiti